Social Services and Literacy Mission. Kita sang yang ada ka mission. Na soban ong kalolong ka jikir kru. Shisha. Ya kada kadang katahan jopi. La itu yang apa kada kadang katahan jopi dan don tangga secondary school. Padon ka higher secondary school. Bangal sutu bakal dengan mission ka don ka thong. Ka jongka na ka bantaban na kentiu. Ya kan kadang katahan aspa sanpundu tu digiyeng kilong ye dan hakane ka Nongshillong jopi mo di bahan belawene ki parlok jangan bang itu sotu obideru sodar orang masno ni dan bentalang nak bentak di sekolah kita bentak banyak kentiu nak bentak ke society ke iblang salang jangan dia kadang katahan kadang kami ni bangin kekenian ketika mana kita kenian. Kajin style ini commission dan operasi ini ke sekolah. Pakistan kebanyakan pilamat usha. Pilamat usha. Dan yang takkan, lalu commission ke decide bang mission lah ban pas. Pakistan kebanyakan dengan try bila dia bang withdraw no, ia kata kajin take over ke sekolah. Merai Presiden mereka akan ke challenge. Presiden mereka akan ke challenge. Ban penting kena bakas nem ke banwan. Dewan don di kena iban pas. But pilala ban kenjo sekitar 50% jika target jopi. But akas nem kita danang buat. Sekolah kalau nak kêu kalau ya sekarang. Idan kam ya baro banyak dia yang lagi jong kiti. Nakabanta bagentiwi ka kadong katahan jong ka ni kadong katahan ka jopi nasuto di babom ha dahito ulay siya bang nga parok ngulkay hakabadi bat ka support kabadi nakaliyang jong ka financial assistance jong ka sorka ang bantang kandiyan kanina kalong udak jengkili bahaya bah, ia kan sorka. Nado orang Islam keberadab. Nila pesang ban pet kumno ban perwandor ia kan puluh putih kebar khamba. Dan suku ban share ni ban barok kita ingkai. Ke education bor
but ikna akinu kini ke skul jong kini ke dang setni lani jong ke jelai barakoi matno ikini ikpa ki bala banpa aki national lani international school marapula la banlet cheta hanrai nakabenta itu ki bakwa banpa ki skul ki bahajan kini atli ki skul kira biangbor lani rengkat but ka standard jong inu kini skul hakini ka thain bat ka jilla ka jongi kawai pat ka khubor nakam ta jong phigi kmi pa commission kalam committed commission kalarai bang Christian ni ke badok laradan ki konsuat laradan ki kon jong ki riu kan thai ki ba phimna ban pha skul shano one year kendo but the headmaster headmistress jong kini ke skul ai ki tingkat ki ba biang jong pi ngin verify ki juno ki ba kidan but nila ban ai free school na ka benta kon jong kita ki long ye kini ki art league school ki dan ka seat ka ba biang ka number jong ki seats ka ba biang ban pha school ai ya itu di kon iba umdan su ka kmi la ne upa nani badan ki kmi paro hanrai ki bapang ki basitam bat ki bamla si ban khas kol lagi kon kata kalong ka khubor jong ka social services and literacy mission ngane thu pi ka mission ka contribute tan nagam ta ka salary amduna ya ka sarpho bat sanpho hajar sibnai nagam ta kini ke school but nagam khamtam ye kini hangni han Nongshillong hanrai idan category members belong committed nagam ta ban kersan yaki jinglot baro komta ikentu ye pi pa banam kuslai sepan ke passport lagi kuan lara timla ban pha chawai pha hakini ke school ki jongi mila ban ai free school yaki tu ki bamna ban kersan yala ki jong ki kuan ki jong ki sebentar kemana kuat ya kawan kentu agak kuat hak berdei bat ki nong nikmat jongi kunjur bat keserkan